wambwiye ati nkagucururiza amasakoshi ya fake. Niho kazaje kumusa yabonye ko kujya mu ngo z'abakire kubacuruza amasakoshi bigoye, aje gushaka umwemfluencer bajye bayacururiza online, akumwe abantu baza kureba rukatiro kitwamamarize tujye ducuruza ibintu byacu bimenyekane. Just that the fakes you have are bad fakes. I can tell that necklace is. Yes, unje amasakoshi curuza ntago ari ibintu wabona ngo ubone kari bya fake nka bimwe byawe. Nkiyo shenete yawe ndi kuri cyane nahita mbona kari ya fake. I'll slap your social. Umva nongera kumbangamira ndagutera urushyi. Do you want to hear more or not? Urashaka kumva ibindi cyangwa ureke? I supply the bags. Nje nzajya nkoherereza amasakoshi. Amasakoshi yamamaze uyacuruza ukoresheje imbuga nkoranyambaga zawe. Tugabane inyungu. Via my social. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Girl, I'm a brand. Umva ngendi brand. No babasigaye bumva barenze ngendi brand. I'm about to get dragged to death on the block. Je nago cakwisha amalandi cyangwa 40,000 mbega isakoshi ya make y'uyu mugore ibiri hagati ya 2 n'igice na 4 na 3 z'amanyarwanda kugira ngo byumve ngo numva ukuntu igenda. Izana isakoshi nyisuzu. Cyari ibintu by'ibipiratano cyangwa se by'ibihimbano kugira ngo anyereze imisoro. A gift of afite ibintu afasha abana yise ngo ni umushinga witwa ngo ni gift of hope. Ariko gushaka kunyereza amafaranga no kurya amafaranga y'abana no kunyereza imisoro. There's a folder of emails. Yitwa ngo ni charity finances. Problem is you can. Ikibazo ni iyo folder muri telefone ya Naomi. The problem because it never leaves. Kandi telefone ya Naomi nk'umundi mwe influencer naga igipfa kumuva mu ntoki, bano influencer bahora na phone mu ntoki. Telefone ya Naomi turegeraho gute? Muri folder ya Naomi harimo muri telefone ya Naomi harimo folder ngo my influencer you guys like. Ishobora kuba yagaragaza uburyo agereza